5, 4, 3, 2. Gazteok! Zuen herrialdea defendatzeko unea iritsi da! Entzun! Zuen izenak esaterakoan azaldu! Mikroprozesatzailea! Arra de pau. Osea, enborra, ez raiatu, bale? Osea, zer sentitzen zea? Zea la munduko nena? Joder, isildu de pau. Txartel grafikoa! Noa? Ni independenti naiz, Hau talde lan badek. Edatze txartela. Bai, ontsen. Rom! Roberto. ¡Dígalo en tono militar! Roberto, ta 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 ta. Roberto, ta 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 ta. Roberto, ta 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 ta. Roberto, ta 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 ta. Roberto, ta 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 ta. Ram! La Ramona. Ramona es la más gorda de las mozas de mi pueblo. Ramona, te quiero. En un globo por cabeza y no se le ve el pescuezo. Disko gogorra! Una abejita seguro me quiere picar. Huiré de aquí cantando y bailando. Tararararara. ¿Y si te pica un abejonejo? ¿Te pique el insecto que te pique? Ten a mano Afterbite. Lea las instrucciones, té medicamento y consulte al farmacéutico. DVD! Zine berri baldagor, izan ere sarrera erterako unitatean ez eta sartu eta hartzen dabil etengabe. Busak! Kaixo, gubuz bikan gara eta taldeko kuskuserua gara, bale? Informazio alde batetik bestera garraiatzen dugu guk. Baino, hau irikitzen erkan inezata. Bueno, da igual. Olis. Bueno, dara grabakote. Oli bebiz. Vale, eo. Hau zerdita ba, falsak. DVD irakurlea! Mutila derrik egongo alda hor. Eske, sarrera erterako unitatean. DVD irakurgailua! Mutila derrik egongo alda hor. Hau disketina da, ez? Sara! Sara. Ez dute, ondo genauko etako izan dixe bai. Era ez ez gaizki. Zegu porta. Zeba? Ez da, ez. Baina, toma falsak ya deskojonak dira, así que... Indita da?
¡Ah, cojones! Venga, va.